Ner malake nyam kanasan konti link roisni kanwar online TV biya kamal. Kajan gwaseme ler dan bana link chala no te kerek michito ka nete kontin la Sudanese refugee ban ler dan cho de lat rewi ka Libya bana jelinkel. Ta dana chire ke to goja bu kono chuling gorno jin bi nywa nasan kokien ku subscribe mi jirama jedit kanwar online TV channel. Bana shore ler manana chala gwaseme. Chala di nene wa Sudanese refugee tekene di chiliu kaka gane di jandang diok widero tete ka bot dit ka Libya. Chala nene wa ne dang baro tela Sudanese refugee shikaliu ke chaka nak ka chane jandang di widero chaka mo ka bot man to gwaseme wa toga ka jelat ka tiang gwa mtike Libya city gwa mchalka kufra chala de wona wa kam den wejamo kana south of the city wa take koru jandangro kilometer wa ke vehicle dangro kit ne tinla na the chon kit la na the let radian mitin refugee ni chogo janwan tigare de en turbila mo wa churo de chudun chune tungwan long renen to ne ti shop ko baro shuka liu chudo ne de jandang do to kan le contain take a boat shi Ibrahim Abu Alasen Ramdala Director Central Ambulance Service ka Kufra jaroy ma ce jalat radio den ko kien ten chet commentary radio tamazuch che latka ka do dana dong chere ke olar ke jere wejin wini Janet, the vehicle that crashed was carrying 40 passengers and 4 ambulances were dispatched. Guadame wa an turbil dana churu doing ki menchina mo karek cabinet refugee to shop janwan churu de chu dunyong guad dan carrying a long pet shiriak mo toka janda na chi toka no mo mi jiram jedit ke channel me gorno jin bi nyana sun ko ken bi ataka ma ba